Dobry večer, počitowani patracze. Nazdawamy się, że ste na najkraši sposób vyhasnovali nješkajši slunečni dzenj i że ste u tih veljkoh z nami u našej porjadnej nedjeljowej emisiji. Jak je vše po teraz, šlidzi kratka najava z mistu televizijnog magazina. Tedy nam še naš sobešednik ponosoval, že odkedy mljekarni prestali otkupjovati kože mlijeko, ma brigu plasovacu. Posle 3 rokov pripovedka ista. Mi máme potrebu co skorej dojsť do odvičateljnih ľudí v obštini i co skorej hľadať, že by nám obezpečila novi prostori za robotu. Tehnika elektronika, ktorá nám bola u tých kancelarijoh pokradnuta, tu bol kompjuter, monitor, skener i jedan hižovi bioskop. Programa Mirog upravi za veterinu, kotra še vydava každý rok, predvidzuje obovjazne čipovanje psoh i vakcinaciju protiv zbešnjetosti razročno. Prave tedy velje ljudze pušćaju svojog psa na uličku pre njemožljivo splacanja vakcini. Taki azil nije ljehko otrimovac i obezpečovac po živu za njo. Na Salašu každý deň robia 4 chlopi i 5 ženy, ktorí še staraju o životinjoh i higijeni, a o zdravlju starozvodza veterinare. Того року ще означує 135 років від її існування, та з нагоди того ювілею з друку вийшла і монографія на сербському язику 135 років kocurskej čitalnji. I še jeden ruski pisatelj oprezeljavše pisac i na srpskim jeziku. To Vladimir Kočiš, a jeho nova knjižka Tebe odomnje prinoši na zešatki pisnji bez naslova pošveceni najmocnejšomu človekovomu čuvstvu. Zainteresovani naščivitelje, ktorí toho roku pre popolnjeto z kapacitetu Salašu boli odbiti, na rok budu mať prednosť u prihodu na preslavu Dňa zaljubenih i Dňa Svjatoho Trifuna na Raoničovim Salašu. Hoće Ministerstvo poljoprivredi namaha pomognut statkarstvu, ono išće vše u bar s njevihodnim položenju. Najčešće mljekarstvu, ali ani drugi konari u nje veljo ljepšim položenju. Decenijami za njezbane kozarstvo še počalo rozvivac pred daskeljima rokami. Uvidzime jaka situacija nješka. Bi ljudi znali kada kože mlijeko zdravše i pesnoviče kraske, kozarstvo je kona statkarstva u našoj zemlji bi nje bilo za njih to. No, i tu še stan pomali menja, už máme 2-3 fabriki za prerobku kožovog mlijeka i ozdao za jednu decenijski Njeme i Francuzov. Jedinim žem u Evropi za kozarstvo naiste krača novu prinovi za povedarstvo. Тот прилог зняти пред 3 роками, keď sme ukazali jaki stan u našim kozarstve. Tedy sme prikazali i najsučašnejšu mlječarnju za kože mlijeko, ktorá otvorena tedy u Kukujevcoch pri Šidu, a naštiveli sme i našeho najvekšeho kozara medzi Rusnacami. Mám kompletno dajakid 86 falati u priplodu. Takže od toho najše dajak šorovo u jahnje ovo koca, zapravo o jare jak. Ta bi trebalo okolo 70 falati. Rachujem, že by tu dajak bilo okolo 100 falati koščata. Od 1,3 do 1,5, kad mam u proseku žive košće odhovane, to baš dobre. Tedy nam še naš sobešednik ponosoval, že odkedy mljekarni prestali otkupjovati kože mlijeko, ma brigu plasovacu. Posle 3 rokov pripovedka ista. Najveći mi problem, že nemam plasman mlijeka. Njih to nije se priznat mlijeko, že je ekološke, že je zdrave, že po mojoj kozi posebno na paši. Pravda, u Vojvodini máme, a i tedy bilo 3 súčasní mljekarni za kože mlijeko. U Inđiji, Kukujevcoch i jedna menša u Kocure. Mljekarni u Srime ne prilapljuju sotrudnictvo, bo su daleko za transport. U Kocure mljekarnja je ta oni varja, že oni otkupuju od šitskih. Probovali ste s njima? Hej, nije že sme probovali, ali su mi 2,5 tisuća litri mlijeka dlužni. Kelje už dlugo? 3 roki. Takže oni
oni beru mlijeko, nje otkupuju. Takže nijakim njet. To do teraz sam kuzao habel, da budem probovat praviti sira i co sam hoden predat, co nje. Mam da jaku staru švinju tam i tako, da budem sipać švinju. Co budem. Đuru Hrubenju trapi i toto, že hoć ma registrované gazdovstvo, ne može dostati subvenciji, ani nema pravo na zakup državne žemi. Evo ti specifično gledaju da jest farma, da bude na tvojim vlasništvu, zakup nje priznavaju, takže hoć bi im trebalo da mam po jednej kozi, za 8 kozi treba bi im dobiti pravo zakupu po 1 hektar na 8 harla. Pravo za kupu, ali poneže nemam svoj objekat i ne prijavljena je jak farma, takže ne dobivam nič na osnovu toga, nijaki. Hoć popri toho všetkoho, ja každý rok špricujem protiv parazitov, protiv všetkoho i každú kozu dávam na analizu krev, da to bude jak da ne zaražim da koho ljebu, sebe ljebu. Hrubenja ne može znati poke ostanje u zakupu u tih objektoch, čija lokacija pri Begelju mu bardzo odvituje, ale ma veľké šťastie, že má porozumenie vo Vojvodini, oni mu dzečne dávajú 10 hektari pobereže okolo kanálu na 5 roky. Máme takú svoje zemi, ale to všetky to ti 10 hektari, co mám zakupena, to kosim i večka baliram i tak. I ljudi davaju slamu presovat, da sebe vozim, čistim, nosim, prihtujem. I kupujete već? I kupujem najveće, mam veljo, takže čeram. U mnje i počali sme robnu rozmenu, da vam hnoju, ljudi mi davaju kukuričanki, evo mi davaju šena, kukurici gotove. Takže prišlo kameno doba, razmena, protože sredstva njet, dinari njet, nigdje ne može nic naplatiti. Na toj povrchnosti, ktorú ja trenutno mam, s nejakým bekšim porozumevanjem mohlo bi 200 palati kozi trimati bez jakih problemov. O likovitosti kožovog mlijeka i o produktoch ne treba pripovedati. Jest veľa priklady, že ľudze zo njim viličeli rižni horoti. Naš sobešednik i sam počal chovac kozi pre horotu i za teraz ne odstupa od toho, len zmenšil stado na 35-40 falati. Mnje odvituje, išće mam 5 roki pravo zakupa od vodi Vojvodini. Verim, že kad pride do porozumenja i kad da i dalje, mnje odvituje pre moju samu horotu, a ja kad prevezem 5-6 odzini z njima vonka na otvorenim. Domam se mnje bi na 65 roki nikto nje nahnal da ja rano stavam na 5, da mi poveze treba da 3 hodiny, 4 hodzim po Begelju, ja bi to dobili migovom. Našemu sobešetnikovi teraz u peršim planu nabaviti znovu kozaka, švižu krev. Za nju treba dati dost evra, bo še muši uvesti, a oljehčanje od državi njet. Kupil sam, privezom kozaka za zbaču, jedno ma pravi vari alpinac iz Hitsko, kad teraz koščata počnu se koci za oni polubili. Znači, nije tu... Nije tu, to všetko sprevedanja. To drug specifični. Veće jak 65% mam všetko ženski. Neverovatno, to se nije slučuje. Da kad je 20% ženski, a je to 80% hlapci. A vam žalj predati ženski, hej? A ženski već kad naše nje idu z ubista. Koščatom už rokami cena 2 euro za kilogram. Dobro i tak, holjevna i kapka. Ljem kad bi še našlo da jake rješenje za mljekarnju. Može buď še nahaduje. I tu u Kuli. Za jeden statkar počina chovac kozi na veljko, subvencionovano, planuje vybudovať mljekarnju, ale poneže toto ešte nezaokružené. Žada perši kus rozrobiť produkciu, predtým jak nám predstaví svoje gazdovstvo.
peťari ostava, šico penješ, udacom dava, ahoj, šico penješ, ja udacom dava. Červena ružičko, hej, mila moja frajeročko, červena ružičko, hej, mila moja frajeročko. Barsto krašnje, kad kudaci graju, i veseli, pisni špivaju, ahoj, i veseli, pisni zašpivaju. Červena ružičko, hej, mila moja frajeročko, červena ružičko, hej, mila moja frajeročko. Ceci doma me čekaju, pri kapurki udaci hraju, ahoj, pri kapurki nam udaci hraju. Červena ružičko, hej, mila moja frajeročko, červena ružičko, frajeročko. Ženo mila, uzmi teraz vina, a udacom prinješ litru vina, ahoj, ta udacom prinješ litru vina. Na njedavno otrimani Skupštini društva Rusnacoh u Subotici, okrem sumirovanja jednoročne i roboti i planovanjoh, vyboru novoho rukovodstva, bešedovaloše i o novih uslovijoh u kotrih še našlo toto našo male, ali uspišne društvo. За ми шитским скричиме, як ще наша група була? Машлички. Ajde šitski vjedno naglas. Машлички. Руснаци у Суботиці у 2003 року свої активності, культурні, спортські і другі, отримують у просторіях у центрі города у улічці Штросмейрова 8. Недавно на тоту адресу стигол допис о тим, že prostoriji po zakonu o restituciji vraceni dakedišnjim vlasnikom. Tota vistka barznje spodzivala členov društva. Нормално, že nam je bilo všetko jedno i думаме, že ani nemáme co čekať ďalej, pretože keď príde nový vlastník pod takýma uslovijami, aké nám dala opština po tých prostoriji, znači, že neplacíme zákup, neplacíme režiju i otrimovanje prostorijog, mi všelijak nedostaneme. To center, znači zona číslo 1, najdrahší prostori tu, kvartelji i tak dalje. I tako sme kontaktovali i nacionalni sovjet, že bi nam pomohnul, že by sme vjedno pošli do horodonačelnika i položili toto na jak da povem, jedne ovišoralje do našej vimohy, kotru sme poslali vjedno s nacionalnim sovjetom do horodonačelnika, že by sme co skore pošli, pretože nam normalno, že ljepše kepče to problem tako i počne rišovac i čom bi sme už toho roku, do konca toho roku nedostali prostoriji. Na toto reagovali Nacionalni sovjet Rusnacov, kotri tako i zakazal schadzku s horodonačelnikom Subotici. Nacionalni sovjet za 28. januar mal zakazanu rozvarku s horodonačelnikom Subotici, ktorý nedávno postavili za horodonačelnika.
І та східська була odkazana pre smrtelni slučaj, ktorого rodoначальник mal toho dňa. Takže sme ostali teraz na tým, že še zakaže druhá rozsvárka so rodoначальником i že še od njoho bude vymáhať, že by še našomu ruskomu združenju našli adekvatni novi prostori, ktorí by boli u Subotici namenjeni za naše društvo, poneže to terašnje treba že više vraceli bivšomu vlasnikovi po zakončenoj restituciji. Naš odbor za upravu i propisi i Ured osnovanja jezika i pisma še do toho uključil, že bi im dal za počatok pravni soviti, jak možeme co dlužej ostati u tim prostore, dok še njimi najde adekvatni novi. Того тижня у Суботиці отримана східська шитських здруženjах у тим городу. Ініціювало її Здруženje Čarnohorcoh, a na njej dogovoreni zajednické vystupanje sprem opštini. Na sхідській še zjaveli i novi društva, kotri tiž budu vymagati svoje prostoriji. Potreba za prostorami, či dnjalnima, či za taki združenja jak mi, ne znam točno, tu i apatika, i pekarnja, i butiki dajaki i tak dalje, budu teraz normalno živekši i mi máme potrebu co skorej dojsť do odvičateljnih ľudov v opštini i co skorej hľadať, že by nam obezpečila novi prostori za robotu. U Horodskej upravi u Sekretarijatu za budovateljstvo i majetok nam hvareli, že postupok o vracanju majetku za toti prostoriji tirva da zrok i u januaru presudzene, že 9 djelovni prostoriji, među kotrima i prostoriji društva Rusnacog za Subotici, po zakonu o restituciji vraceni bivšim vlasnikom. Međutim, dati i rok, poklja ih može Hasnovac. Zakon o vraćanju oduzete imovine obeštećenju predviđa da se nakon vraćanja oduzete imovine bivšim vlasnicima zakupci koji su u tim poslovnim prostorima ili stanovima imaju pravo da pod istim uslovima još 3 godine od pravosnažnosti i izvršnosti rešenja o restituciju borave, u stvari da koriste taj poslovni prostor. A nakon 3 godine sigurno će grad Subotica preuzeti brigu o svojim zakupcima ili pogotovo o ovim udruženjima koja su dobila ove poslovne prostore. Znači to je udruženje građana Rusina koji će sigurno pod nekim uslovima dobiti drugi poslovni prostor ako budemo imali. U dokumentu kotri dostalo društvo stoji, že novi prostoriji treba že bi buli na podobnim mesce jak terašnji i že bi zaberali približno jednaku kvadraturu. Poneže pre zakon o restituciji u nastupnim periodze bude malo taki prostori u centre Subotici, potrebne co skore reagovac i načas obezpečiti mesto za Rusnaci, hoć su njeveljo čisleni u tim horodze, predluža pestovat svoju kulturu i čuvat svoj identitet na tih prostoroh. Kradzi postali čast našej každodnjovosci. Posle kradzi u Kocure v noci medzi štvrtkom i pjatkom 6. i 7. februarom obiti prostoriji Kulturno-prosvitnog društva Karpati u Verbaše. Vinovniki išće nje prenajdzeni. Kradza u prostoriju Kulturno-prosvitnog društva Karpati, kotri istočašnje i područna kancelarija Nacionalnog sovitu Rusnacoh znjemirela hraždanoh i voopće Rusnacoh u Verbaše. Situacija bila taka, že nam rano prijavene že odhiljeni oblak na našem objektu i kad sme prišli, već sme vidjeli že očim še robi, volanje i sup i napraveni uviđaj i teraz čekame da vidimo že co še dalje bude slučovac. Napravena materijalna škoda i na samim objektu, tu je prevaljovane i rozbivani zveri da bi še vošlo do 2 kancelarijoh, a tiž tak, znači, tehnika, elektronika, ktorá nam bula u tih kancelarijoh pokradnuta, tu bol kompjuter, monitor, skener i jedan hižovi bioskop, ktorý sme mali, znači to nje stalo. Tiž tak nje stalo i 4000 dinari z blagajnih, ktorí boli od predatih kartov u hodnicoh za naš bal, ktorý bude 22. februara u Centru za fizičku kulturu. Uviđaj izvršila uviđajna ekipa policijske stanice Vrbas po ovlašćenju zamjenika osnovnog tužioca u Vrbasu. Materijalna šteta pričinjena ovim krivičnim delom je iznosi oko 40.000 dinara. Rad na ovom slučaju se trenutno sprovodi i nastavlja nakon izvršenog uviđaja. Poneže prostoriji Kulturno-prosvitnog društva Karpati, istočašni i područna kancelarija našoho Nacionalnog sovitu, postavioše pitanje čišćenje scelo na pravičko od uprave Rusnacom.
To, co pokradnute, znači nie było ніяких obeležek, ktoré by ukazovali, že tu sú po nacionalnej osnovi zrobene, або že ciljano steli na pakosti z або Rusnakom, або Ukrajincom, ktorí robia u tim društve, bo hovorim, je stala tehnička roba isključivo i takže vypatra bola materijalna dobit, motiv tej krađi i obivanja prostorija. Shodno ovom što smo do sad pribavili, što kaže podacima i nekim našim tragovima koje imamo, definitivno izvršilac je imao nameru da pribavi određenu materijalnu korist s obzirom na stvari koje je odneo i novac koji je uzeo iz jednog dela. Mi už tejo keďo sme mohli poopravljali zveri, doduše velje stvariljem privremeno, bo opravke koštaju i iziskuju deki materijalni sredstva, ta dok nije dostanjeme dejaku pomoć za teraz privremeno sme rišeli, a varim odljim šitskih tih, ktorí u možljivosti može bu za nam pomohnja z dejakim starim kompjuterom abo monitorom, to bi nam bilo bar značne, takže evo apel javnosti, že kedah to može, a nie treba mu, da požiči abo da na hasnovanje Karpatom, dok nie zanovíme novi. Nazdavameše, že oblasceni organi pošvitko prenajdu vinovnikov za totu kradzu. Na
Zdohodnjeme vas na hviljku, co se išće hodni vidzic po konjec našej emisiji. Programa Mirog upravi za veterinu Kotraše vydava každý rok predvidzuje obovjazne čipovanje psoh i vakcinaciju protiv zbešnjetosci razročno. Prave tedy velje ljudze pušćaju svojog psa na uličku pre nemožljivost placanja vakcini. Tak je azil neľahko otrimovac i obezpečovac poživu za ňoho. Na Salašu každý deň robia 4 chlopi i 5 ženy, ktorí še starajú o životinjoh i higijeni, a o zdravlju starozvodza veterinare. Того року ще означує 135 років від її існування, та з нагоди того ювілею з друку вийшла і монографія на сербському язику 135 років Kocurskej читальні. Išće jedan ruski pisatelj oprezeljavše pisac i na srpskim jeziku. To Vladimir Kočiš, a jeho nova knjižka Tebe odomnje prinoši na dešatki pisnji bez naslova pošveceni najmocnejšomu čovekovomu čustvu. Zainteresovaní navštíviteľe, ktorí toho roku pre popolnetosť kapacitetu Salašu boli odbití, na rok budú mať prednosť u prichodu na preslavu Dňa zaljubených i Dňa Sviatoho Trifuna na Raoničovim Salašu. Staravše o psoh blukačoh na adekvatni i humani sposob, to coškat so šveči 21. viku i evropskim standardom. Verbaske dočasove zmesenje, odnosno azil za psi, obezpečuje šitski neophodni uslovija za toto. Azil za psi u Verbaše otvoreni 2011 roku i značni je hraždanom opštini, pretože rješeni veljki problem psoh blukačoh na uličko. O dočasovim zmestovanju psoh staraše javna agencija za zoohigijenu i poljoprivredu, kotra osnovana z odluku Skupštine opštini Verbas. Jak nam hvareli u azilu, tam hviljkovo zmesteni 150 psi. To je ta cifra koja je konstantna kod nas i pored prijema novih pasa sa strane koji nam dolaze, radimo veoma puno na udomljavanju, dolaze ljudi sa svih strana, mi smo udomljavali pse od Vranja do Subotice. Tu robimo od 2011 roku, od juna, mešaca 1. juna i robil sam peršeg u psom, već kao bulak uz premestenje u rasadniku, bo ja znam robiti jedno i drugo, ja robim šitsko robiti. I već kao sam pitao posle paralelno vremena da pređem u psom, bo ja ljubim životinje, psi, ja imam doma 6 psi, mački me dolaze, baš ljubim psi, da sam htjela da me premesti tu, bo ljubim životinje robiti i tako mi direktor kaže, može, dozmi kaže, prešao sam tu i ja tu robim jako robotnik, karmim psi, rano kad idem na robotu, kolo 7 godina po 8, še prevečeme i idem na robotu, govorime što to robi, očistime psom, slamu ulice mokru, ulice čistu slamu, sipeme čistu vodu, po poladnju še karmi psi, druga smena, robi še 365 dni u roku, kaj znaš robi psi. U azilu 24 hodini robi veterinarska služba. Hraždanje zvikli volac azil, kad na ulički vidze napušćenog psa. Tedy dežurni ekipi odhodze na teren, prinošaho do ambulanti, prepatraho, vakcinuju, sterilizuju i davaju mu sigurni kucik gdje pes čeka novog vlasnika. I ovu priliku koristim da pozovem sve građane, sve ljubitelje životinja koji žele da nabave svog kućnog ljubimca, da dođu kod nas, imamo jako lepih pasa, znači i imamo iskustva da svi psi koji su otišli odavde su postali nerazdvojni članovi porodica svojih vlasnika, svojih novih vlasnika. Prešvečali sme še, že tim psom u azilu dobre, ali bi im kraše bilo kad bi mali svojog gazdu i dom. Tu im dobre, ali varim, že komu je treba psa pušći na uličku psa, zato ja želim robiti čipovat od kiži do kiži, da budu šitski psi čipovani, da kad psa na ulički najdeme, da najdeš budući na 100 gazda. Programa Mirog upravi za veterinu Kotraše vydava každý rok predvidzuje obovjazne čipovanje psoh i vakcinaciju protiv zbešnjetosci razročno. Prave tedy velje ljudze pušćaju svojog psa na uličku pre nemožljivost placanja vakcini. Napušćeni i hladni životinji možu i u kušic hraždani. Prešloho roku z opštinskog budžetu vidvojene 16 milioni dinari za nadoplnjenje škodi tim kotrih ukušel pes blukač.
Že by się zmniejszało odliewanie pieniędzy z opštinskого budżetu i żeby się zmniejszało číslo wymohów za nadoplnienie prekalječenja, porušana akcija vakcinacije i čipovanja psoh na teritoriji Verbaske opštini. Akcija čipovanja i vakcinacije pasa na teritoriji opštine Vrbas je počela praktično juče po ugovoru sa veterinarskom stanicom iz Vrbasa i veterinarskom stanicom Trivet 05 iz Kucure. Dakle, u organizaciji teritorijalnog razgraničenja između te dve veterinarske stanice, veterinarska stanica Trivet 05 iz Kucure je dobila da vakciniše sva sela, a veterinarska stanica Vrbas vakciniše na teritoriji grada, naseljenog grada Vrbasa. On nije ni vakcinisan, ni čipovan. Imaš pasoš za onog... Imam, ali idu kuće, ne znam gdje. Dobro. Duše nahodzi unuka čip. To čip ide ispod skori. Za tu akciju potrebne kolo 5 milioni dinari, a penjež obezpeči opština Verbas. Javna agencija za zoohigijenu i poljoprivredu koordinator cale akciji, a za prowadzovac ju budu fahovci veterinarskih stanjicoh, kotri budu hodzic od obisca do obisca. Tot kontrakt potpisani po programi Ministerstva poljoprivredi, a vono odredzelo i kotra veterinarska stanjica bude ovlascena za odredzenu teritoriju. Dobre. Kako drži vakcinu? Ne znam, pa koje podvodiš ide. Šeta doma. Zeme od hiži do hiži. Vakcinacija se robi zadarmo. Znači, građani nemaju placice. To finansuje opština. Po zakonu su građani obavezni da svoje kućne ljubimce i vakcinišu i čipuju. Međutim, da ne nabrajam kojih sve razloga, se to ne dešava, tako da imamo veliki broj, odnosno veći broj nečipovanih i nevakcinisanih pasa nego što je to zakonom dozvoljeno. Minješka pučali. Ja думам, že to bude pregradija i televiziji, obavescenje, a думам, že še bude lipizi plakati. Da ľudia budu kedotelje obavesceni, a jedni s druhima oni dočuju še, že to bude redovna vakcinacija. Šitski psi na teritoriji Verbas budu čipovani, takže keď dahto napušči psa, poneže budze mat čip, vracaše gu vlasnikovi, a von budze mušic placic karu 5.000 dinari. Keže se rišeli vžat pšička, zajce i do azilu. Verime, že nje ostanjece rovnodušni. Može bud prave tam, vakcinovani, čipovani i sterilizovani ljubimec čeka prave vas. Pri prinošenju odluki o trimanju domašnjoho ljubimca okrem ljubovi gu životinjom treba spatric realni možljivosti za toto. Ljubimec vžati pre pomodarstvo, lje bodači kapric často postava terha i zakončuje na ulički. A pre bezpenježnost uslovija u dajednih aziloh vše njevihodnjejši. U predluženju zdohodnjeme vas na jedan specifični humani azil za životinji u Đurđove. U kriznih časoh, keď veli ostavaju bez roboti, keď zahrožena osnovna egzistencija i keď bidu i hudobstvo mož stretnúť na každém kročaju, ljubitelje životinjoh často ne ih hodza na neporozumenje. Medzi njima i Monika Bruckner, ktorá še už 25 roky namáha zašticiť životinje. Ja sam se preodelila sa životinjom. Ja se opredeljala za životinji i prirodu. Każdy ma pravo pomognut tam gdje žada. Ja думам, že še ľudia sami môžu znajti u najčešćih situacijoh. Ľudia sme to pomahame jedni drugim, a životinjom njet kto pomognut. Naše društvo pomaha šitskim. Dozme pomahali kad bula vojna, a i teraz máme projekti za pomoć starim osobom i ľudzom, ktorí nemaju nijaki prihodi. Zažljem jej osnovne opredzeljenje bilo i ostalo starost do napuštenih i horih životinjoh, ta okrem u Đurđove za išće 1989 roku registrovala Društvo za zaštitu životinjoh i prirodi, ona pomaha, že biše i po drugih mestoh otvoreli azili. Mi pomahame, bo думам, že nie dobre, keď len jedno društvo robi. Musíme všetky robiť medzisobno sotrudzować, co i robíme, tam máme i rezultati. Pomahame tam, gdje nas volaju. U Pirotu, Subotici, Bečeju, Gajdobri i všadje po Srbiji.
Dok sme mali vecej penieži, pomáhali sme i u budovanju aziloch, a teraz pomáhame u zlepšovanju uslovijoh, zaprowadzovanju novej sistemi trimanja psoh, a da kedy robíme i na vkupnej organizaciji roboti u aziloh. Jej dlhoročna robota dala rezultati, okreme u zmenšovanju čísla psoh po uličkoh. Međutim, svi doma je že toljem jeden problem začerani za drugi. Teraz azili prepolni, ta uslovija u veljih njehumani, ali išće vše su ljepši u privatnih jak u državnih aziloh. Privatne azili može da prihvate pse koliko hoće. Privatni azili otvaraju entuzijasti, dobri ľudze, ktorí domajú, že môžu prijať skerostu psi. Zvyčajno to počne so spejcoma, ale za krátky čas ich je 100 i vec počínajú problémy. Ľudze še neznachodza i často nemôžu obezpečiť ani poživu za životinji, bidni, hudobni su, ali zažljem ih zo zljubovi do potraju, no i tu je zvinjimki. U državnih aziloh psi uglavnom zavadzaju i najlepše kad ih jest co menji. Oni ohorjuju, zabivaju se među sobu i to strašne. To pes zo državnog azila, takih jest veljo. Jej para zahinula. Vidjela sam, že bul bar schudi, a i na nju njihto nje merkoval ta ohorela. Psi tam za nje zbani. Pravda, že njet penježi, ali nje ušore, že bi psi preto crpeli. Problem penježi, ale pravi problem to ľudze, ktorí vyhaňajú svojich ľubimcoch na ulicu. My neprerivno apelujeme na ľudzoch, no toto nerobia, to nekrašne. Pani Bruknerova na svojim salašu u Đurđovima rižne životinji. Psi, mački, konji, kravi, kozi, švinjita i vovka i lišku. Šitski toti životinji buli napušćeni, ljebohori i zanjecbani i vona ih vžala. O šitskih šestara, alje o suki lajki okreme. Ona je baš moj ljubimac od svih, što nije baš lepo reći. Vona moj ljubimec. Može biti to njekrašnji povec, ali to tak. Ma 13 roki, stara je i nje čuje dobro. Ali všaci putuje zobno. Zmirjuje me kad sam nervozna, ima okremni vpliv na mnje. Taki azil nje ljehko otrimovac i obezpečovac po živu za njo. Na salašu každý deň robia 4 chlopi i 5 ženy, ktorí še staraju o životinjoh i higijeni, a o zdravlju starost voze veterinare. U dajednih sezonskih robotoh, keď zo spolja treba prinjes bali slami, ljebo keď će pohubi traktor, pomahaju i ľudze zo zvalalu, ali najvekša pomoć prihodzi zo Švajcarskej. Mi imamo jedno kao partnersko društvo u Mi imamo partnerske društvo u Švajcarskoj, ktoré še vola Društvo za zaštitu životinjoh Švajcarska Đurđov. Oni nas finansuju, a mi im za zrachunkami musíme opravdati šitski naše troški. Svoje iskustva zo Švajcarske ih Bruknerova češko tu može zaprovadzic, poneže tam njet psoh blukačoh, a i azili inšaki. To su mali azili, naprimjer ima 20-30. To mali azili za najveći 20-30 životinji. Do tih azilov odhod za psi kad im umre gazda, lebo keď će mal ženska para rozice. Tam še nje slučuje, že dah to pove, nje briga mi, njescem vecej. Njebriga o životinjoh zvyčajno še zvekšuje za zvekšovanjem hudobstva u društve. Zažljem pri prinošenju odluki o vyhanjanju psa na uličku nje treba zabuć i na prislovku, že pes najljepši človekov prijatelj. Jedno zo zrišenjoh zmenšovanja psov blukačoh to je ich sterilizacija, ktorú može besplatno okončiť zo sotrudnictve zo Društvom za zaštitu životinjoh i prirodi zo Đurđova. Močko mila, jednu me maš, čišinu mala, komu me daš, daj me milomu, daj me ljubomu, bo ja ho ljubim vas. Daj me milomu, daj me ljubomu, bo ja ho ljubim vas. Močko mila, či ti to znaš, že mi nastupel na odaj čas. Príde môj milý holubok šivý, príde za ruky dať. Príde môj milý holubok
Panočko mila, jomu me daj, nje povanuješ, to dobre znaj. Povo moj mili, holubok šivi, dobri jak mešac maj. Povo moj mili, holubok šivi, dobri jak mešac maj. 5. u Kocure otrimana promocija monografiji 135 roki Kocurske biblioteki. Vydavatelj knjižki Narodna biblioteka Danilo Kiš z Verbasu, a sredstva za objavljivanje knjižki dostati od Ministerstva kulturi Republike Srbije. Čitальня u Kocure osnovana 1897 roku i jedna je z najstarších instytucij tej fajti u Vojvodini. Toho roku še označuje 135 roky od jej snovanja, ta z nahodi toho jubileju z druku vyšla i monografija na srpskim jaziku 135 roky Kocurskej čitalnji. Knjižku prilihtali Irina Tamaš, dlugoročna bibliotekarka u Kocure, ktorá nažal vece i nje medzi nami, i istoričar Vladimir Kaljević. Hlavni odvičateljni redaktor monografiji, pisatelj Branislav Zubović. Ova knjiga koja je pred nama Tota knižka nastala jak plod dlhoročnej roboty bibliotekárky Iriny Tamaš, ktorá strpezlivo robila na nej, tá na koncu knižka mala okolo 140 boky durkaného textu. S ohľadom na toto, že to bol litopisný typ, vydavateľ Národná biblioteka Danilo Kiš z Verbasu nemohla to pohasnovať, takže ja prilapel ušoriť text. I tak nastala tota knižka, ktorá má 70 boky. Monografija prowadzi rozvojnu drahu čitalni od 1879 po 2014 rok. U uvodnej časti opisani istorija Drusnacoh i ih priseljovanje do Kocura. Perša čast knjižki obrabja temu jak nastala čitalnja od 1879 roku ta po konec druhej svetovej vojni, a druga čast oblapja period od druhej svetovej vojni Ponješka. U dodatku mož poopatrati fotografiji perših členov od snovanja Ponješka, jak i rozvoj čitalnji u tim periodze. Planovi su da pokušamo... Plány nám, že by sme poprobovali mreži javných bibliotekov predstaviť čitaľňu u Kocure. S ohľadom na toto, že nie je veľké číslo bibliotekov z toho periodu, jedna z príčinoch to i úvod do preslavy toho jubileju, ktorá bude trvať celý rok. Tá poprobujeme predstaviť kocúrskú čitaľňu, ktorá u zostave Verbaskej, i dať si jeden ozbiljnejší tón i pečac tej ustanovi. Irinka rokami zaznačovala drahocini materijal, kotri vjazani za čitalnju, a svoj peršobutni rukopis pridala na objavljivanje 2008 roku. Recenzent toho rukopisu bol jej dlhoročni prijatelj i sotrudnik Mikola Cap. Tota Irinkova robota, u čim sme ju potrimovali, jak dlhoročnu robotnicu, kotra vodzela to tu biblioteku, že bi vytirvala u tim. Ja osobně je až pomáhal na sposob, že sam svoje dajaki materijali daval i všetko u všetkým ja nješka šťastlivý, že to ta publikacija vyšla, hoď nje so menom Irinky Tamašovej, jak sme videli u impresumu stoji, že to koautorske djelo. Važno, že knjižka vyšla. Ljubela svoju robotu, ljubela čitalnju, ljubela knjižku. Ta šicko ona to pedantno barz zazberovala, zapisovala i čuvala. Perše u čitalnji, a već prinošela i domu, ta i tam. Šicko to ona varela, že budze to da rastrebac. I već kad je pošla do penziji, bilo nedostavala jej to ta šicka robota u biblioteki, u čitalnji. I prišla na ideju, že budze ona pisac knjižku. Ta šicki to ti paperiky, co na njih zapisovala i drugi materijali, fotografiji, šicko toto već ona sebe poklasirala i počala zapisovati knjižku. I moj brat i ja već z tehničnog boku učestvovali, pretože to trebalo i elektronski daco zaznačiť, i skenirati fotografiji, i to ti vidjuki z novinku, ktorým ona zazberjovala i skladala do svojih dosijev. Takže to bol naiste jedan proces, ktorý trval dosť dlho.
posle odchodzenia do penziji. Irinku velji pametaju jak vrednu robotnicu, ščiru prijateljku i veljku ljubiteljku kulturi, kotra u najčešših 90-ih rokoch šitskim otverala dveri čitalnji. To bol jedinica aplikuci Guvalalju, u kotrim vredno robeli šitski tedi aktivni sekciji toho mesta. Prihodzeli sme jak do svojho obisca, každej stredi. Tu sme čitali knjižke, dostali sme od njih nejaké informácií, heglovali, štrikali, vyšivali po entlasi. Trudzeli sme še, pekli sme kolače, prinošali, všetkým sme pomahali, co goše otrimovalo. I bolo jedan fini dom, sotrudnictvo, jedan cepli dom zo Zirinku. Často som i hodini lektiri trimala tu, trimali sme literaturni večari, poladnja, výstavy sme praveli, aktiv ženu tu robili. Tu u čitalni sme še vše zberali, čitalnja bola vše otvorena i najse aktivni sme boli šitski. Okrep knjižki i pisanoho slova Irinka bula i veljki ljubitelj umetnosti na platnu, ta še po odhodze do penziji vlapela i do tej roboti. Výstavu je Maljunkoh otvoril umetnik Silvester Makaji, a Valalčanom i šitskim, kotri zainteresovani upoznače za zrobotu Tamašovej, biblioteka ponuka obsjažni materijal. Tudzeška kolo od Dnja Svjatoho Valentina, odnosno Dnja zaljubenih 14. februara, višla knjižka Ljubovnej poeziji, kotru mož nošit so sobu, jak preporučuje jej avtor. Napisana je na srpskim jaziku i u njej mož najst uputstva za hasnovanje stihoh ljubovi iz Česca. Duha prehodzi prek toho šitskoho prostoru. Išće jedan ruski pisatelj oprezeljavše pisac i na srpskim jeziku. To Vladimir Kočiš, a jeho nova knjižka Tebe odomnje prinoši na dešatki pisnji bez naslova pošveceni najmocnišomu človekovomu čuvstvu. Roki vše istu ljubov ponukaju. Vše menje je stih, co ju prepoznavaju. Hvari u svojih stihoh na ruskim jaziku Vladimir Kočiš, a mi šemo opitali, či z rokami barže postavame svidomi značenja ljubovi. Kad dnješka u tim roku, na mojih 65 roki, rozdumujem i pišem u tim času o ljubovi, već šligodno možem povezati to čuvstvo veljo inšak viražene, ono veljo uzreče i veljo je ščirše i veljo je preživot dožita, co donože najvažnejše u tim šitskim. Ljubovljem ostava fundament vše za šitski časi, jak za mlačih, u mlačih rokoh, tak i u staršim. Kad bi to fundamentu nje bilo, već kad bi nje bili šitski toti krasni hviljki, kotri nas trimaju, že bi sme bili vjezani jedno za druge, že bi sme počitovali i žili u familiji, že bi sme počitovali najbližih kolo sebe i že bi sme tak prepoznavali već i toto, co ljubime, i toto, co u nas najščirše, a tako je i najjednostavnejše, treba že bi sme oznali viražic. Knjižku vidal autor, a opitali sme še mu preco bolo značne toti stihi pisac i objavit sprave na srpskim jaziku. Ja tu knjižku tak obdumal calu jak vypatra, od samih ramikoh, ta po šitsko nukat su napisane pre 71 pisnju, kotri tak rozporedzeni, že bi še čitali tak povez jagodijeno, od počatku do kraju, že bi še ostatnje zakončela z akrostihom. Co bila jedna važna pričina? Važna pričina mi bila, že sam scel probovac rozdumovac i napisac po srpski. Znači, nje prekladat svoju pisnji, ali z elementami mojih pisnjov, kotri še nahodza u tih drugih, znači od samoho prostoru gdje še nahodza, od tih fajtoh čuvstva kotri viraženi po ruski, ja prez bešedu i prez srpsku slovo vi povedal toto utim, na jedan inšaki sposob, njemuš isto bešedovac. A čom to ti tu u tih gombuljkoh motilje? Zato že kad dorušiš ona puknje, znači muši bud znižna. Dlugo roki sam člen društva pisateljov. Nastupam na veljih i poteras tretnucov pisateljov, vystupam so svojima monodramami, bavim ih po srpski, stretam še veljo z pisateljami, kotri ljem keď će preloži da jedna moja, da jedna pisnja pričitaju da jednih novinov, ljevo pripovedku da jednim ilustrovanim časopisu knjižovnim, ali sama knjižka njet. Ja teraz perši razdal možljivo, že bi nas sam pred mojo sušedi,
To ti kotri me vidze na televiziji ta govori, Vlado, videli smo te, opet si napisao knjigu po rusinski, opet ovo, a ne možemo ništa da pročitamo. Evo, teraz maju knjižku. Teraz maju že vežnju, prečitaju, že ju tak jednu malu vizit kartočku za moju biografiju i sprave zostajem, jak sam sebe zadumala, že bim zohabel išće jedan šlit, kad u pitanju ljubov i kad u pitanju šitski toti kotrih ja poznam. Išće mi željene gledaju oči, da gledam tebe i našu mladost, znova sam do poljoh rušelci v oči, zezme štiru zohabeli radost. U mori ješenske miruju travki, dugih nje poglaska pluh ardzavi, a vezdočarnej zariju hlavki, čekaju jarnjih mari belavi. Skrij me do brazdi naša žadanja, ljem tuzme še nigda ničoho nje bali, vytvorjaše našo nazdavanja, gdje sme še jedno drugomu dali. Išće mi željene gledaju oči, znova sam do poljoh rušelci v oči. A na sam dzenj Svjatoho Valentina po katolitskim i Svjatoho Trifuna po pravoslavnim cerkovnim kalendare u hotare medzi Kocurom i Zmajevom otrimana promocija literaturne i časti časopisa Erato nad Kocurom. Na salašu Radoja Raoniča, teatralnog režisera z Bačkoho Dobroho polja, grupa ljubiteljoh poeziji i krasnog slova preslavela popularne šveto 14. februar. Dahto po cirkovnim kalendaru preslavjal dzenj Svjatoho Trifuna, a dahto Svjatoho Valentina. Ale šitski, bez ohľadu na jazyk, kalendar i cerkvu, ktorí pripadajú, slavili isnovanie dlhoročného, multikulturálneho i multijazyčného priateľstva, jaké isnuje u kružoku pozberaným z tej nahody na jedným z ritkých salašoch u Zmajevskim hotare. Ja naiste ljubim prirodu i ljubim taki starši salaši, takže u početak naiste prekrasni. Boš nekedy na takým podobným druženju? Nie, naiste som nebula. Перший раз mi i oduševena som. Mi už doskeľo roky otrimujeme Svjatoho Valentina i Svjatoho Trifuna i še máme krásni večari literaturni. Hutoríme svoje stihy. Ja nješka mala stihy na srpskim jeziku, s ohľadom, že pišem i na srpskim i na ruskim jeziku. Pa evo, drago mi je što su večeras gosti na Rakićevom salašu, na jednoj od toliko književnih večeri, a ova večerašnja zbog Svetog Valentina i Tripuna sa posebnom draži. Hvala i vama koji ste došli da ispratite ovaj događaj, da se vidi da se i negde u ovim krajevima bez struje održava nešto, čini mi se, lepo i dobro za druženje. Označujeme i Svятого Валентина, и Святого Трифуна. Да, то и франтуеме, як да поеме, так правиме и дочек Нового року по юлијанским календару. Та франтуеме исто, што правиме дочек сербско-руского, греко-католицкого без крестура Нового року. Е то шитско франта. Takže to faktično bila promocija Erata číslo 17 u druhej časti. Перша част, то та хумористична сатирична, вона була представена на Коцурській чутки. А teraz ми рішили, понеже Коцур уже мав свою файтову промоцію, то ту другу част промоції да отримаме за лирську, то таку рефлексивну, і то друге, що ще дотика хумора сатири. І понеже сме ту були пред 8 роки на Салашу Радоя Раонича, ktorý u tu okoljisti jedini aktivni, domašnji najfantastičniji, obezpečan nam šitsko, aži pečeni kromplji, ke dostanjece bude i za vas. I duvam, že se prisustvali jednom prijemnom večaru i tu bilo ljudza uz Verbasu, Kocura, Magliču, Bačkovo Dobrovo polju, Zmajeva, keď su tako zabole, to je jedno naiste tak male regionalne, abo južno-bački region pokriti. Prijemno bilo, ja zadovoljnim, njeljim žaljke, da su mi žalj, že pitali še za pojedni pris, ali obovjazka bilo, že nje možu već 25 na to salaš i odbivali sme ľudoch. Organizátor tohoročného salašského literatúrneho stretnúca Kultúrno-prosvitné družstvo DOK najavil, že taký stretnúca na tým mesce postaňu tradicíni. Zainteresovaní navštíviteľe, ktorí toho roku pre popolnetosť kapacitetu salašu boli odbití,
narok budu mac prednost u prihodu na preslavu Dnja zaljubenih i Dnja Svjatogo Trifuna na Raoničovim salašu. Širokie, co to jak morio hlbokie, co to jak marki bíle, co jak solovej mile, co to jak marki bíle, co jak solovej mile, to jeden ośmiš česta na tvojej nižnej tvári, to blízny u tvojich očoch, len za te milý žije. To blízny u tvojich očoch, len za te milý žije. Jak deščik jarni, jak slunkova zarja, ih to ljepso s dobrotu, nadiju mnogu dava. Ih to ljepso s dobrotu, nadiju mnogu dava. To ljubov šerca ščiroko, co za te život dava, keď ruka ruku stišne, znaj, že to ljubov prava. Keď ruka ruku stišne, znaj, že to ljubov prava. Zostim i zakončujeme nješkajši televizijni magazin. Joho reprizu hodni se opatric na štvartok 20. februara na 16 i 40 minuti. Žadame vam prijemnih hviljki. Doviđenja.